Iznenadуваčki poraz od Meškov Brest za Eurofarm Работник. Кои беа причините за поразот на овој надпревар? Pa ne znam šta pametno reći uopće poslije ovakve utakmice. Meškov je došao u jednom izmijenjenom sastavu opet, ali sad realno takozvanom drugom sedmorkom, ali realno ti igrači, neki od njih igraju u prvoj sedmorci, nisu u cijelosti došli sa drugom ekipom. Ali to ne opravdava našu igru. Mislim da jednostavno danas je bilo jako loše. Igrali smo od prve do zadnje minute, ko da ne igramo doma, ko da ne igramo pred našom publikom koja dolazi svaku utakmicu, bodre nas i sramota me malo, iskreno moram reći. Ова се повторува неколку пати. Која е причината за ваквиот расплет на настаните? A ne znam, ko što sam rekao, imam osjećaj da smo svi u nekom grču, u nekom, ne znam, jednostavno kao da ekipa nije sigurna u sebe, kao da ni u napadu ni u obranu, sve smo nešto na pola, kao da se tražimo. Ne znam, moramo izvući pouku iz ovoga, nastavi dalje, na kraju krajeva u Sehi imamo šanse velike i dobro smo odradili taj dio na početku i sve. Ovo je zapravo prvi poraz koji smo očekivali da će biti pobjeda, naravno, ali moramo skupiti glave, malo analizirati ovo sve danas i krenuti dalje, nema dalje. Жестокиот ритм на надпревари продолжува, не очекува тешко гостување во Лисабон кај Спортинг во Лигата на шампионите. Што да очекуваме во тој надпревар? Pa bit će, mislim, toliko je utakmica za redom, svaki tjedan po dvije, još uz to putovanja, nije lako. Mislim da jednostavno, eto, gubimo skoro cijelo dan i pol za jednu smjeru, pa utakmica, pa u drugom smjeru. Nismo uspjeli zapravo se ni pripremiti na ovu ekipu, nismo ni znali ko će igrati, ni šta, ali to nije opravdanje, niti ja želim tražiti opravdanje. Mi smo ovakvu ekipu trebali pobijediti i mislim da smo kvalitetniji od njih. Da se vratimo na Sporting, pa da, očekuje nas realno, po mom mišljenju od početka, favorit skupine, možda to kasnije nisu pokazali, ali i dalje mislim da su favoriti u toj utakmici i da jednostavno moramo odigrati 150% od sebe da nešto izvučemo iz toga. Hvala vam.